bamwita Andreas Iniesta rero ni umugabo wamaze kuba asezera ku mupira w'amaguru muri rusange ku myaka y'40 maze kuba rero atangaza ko amaze kuba asezera nyine ku mupira w'amaguru. Amazina ye yitwa Andreas Iniesta akaba yaravutse tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1984 avukira hitwa Fuente ya Libya mu gihugu cya Espagne, apima metero 1 na santimetero 70 mwakina mu kibuga hasi yakinaga mu kibuga hagati yakiniye amakipe atandukanye. Yatangiye akina mu ekipe y'abana mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1996 yakinaga ikipe bita ari Ibachete mu gihe kandi rero yayivuyemo agerekeza muri Barcelona mu mwaka w'1993 kugeza 2001 rero akinira ekipe ya Barcelona y'abana. Mu ekipe makuru yakiniye kuva mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2003 yakiniye ekipe ya FC Barcelona ya kabiri, yakiniye imikino 49 abatsindira ibitego bigera kuri 5. Mu mwaka wa 2002-2018 yakiniye ekipe ya Barcelona y'abakuru, abakina imikino 442 abatsindira ibitego 35. Yaje kuva amerekeza rero mu ekipe bita Wamaze Kuba yo mu gihugu cy'Ubuyapani kuva mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2023 rero niho yakiniye iyi ekipe. Yakiniye imyaka igera kuri 5 kabisa rero abatsindira ibitego 21 mu mikino 114 yaje kuba abakinira. Yaje kuva ava muri ekipe yerekeza mu ekipe ya Emirates, ubwo rero ni hari muri Leta nyine z'abaraho birumvikana. Mu mwaka wa 2023 kugeza mu mwaka wa 2024 abakinira imikino 20 abatsindira ibitego 5. Muri rusange mu mikino rero y'amaklabu atandukanye amaze gukina imikino 625 abatsindira ibitego 60, abatsindira ibitego bigera kuri 66. Ubwo rero Andreas Iniesta yakiniye ekipe y'abato y'igihugu kuva mu mwaka wa 2000 yakiniye ekipe y'abatangeje imyaka 15 y'igihugu cya Espagne, abatsindira imikino 2 ahitego yaje kuba batsindira akiniye ekipe kandi y'abatangeje imyaka 16 mu mwaka wa 2001 rero aza kuba rero abakinira imikino 7 abatsindira igitego kimwe. Yakinira abatangeje imyaka 17, yakinira abatangeje imyaka 19, akinira abatangeje imyaka 23 ubwo yakiniye imikino igera kuri 7 aza kuba rero abatsindira ibitego bigera kuri 3. Akinira n'icyabatangeje imyaka 21 aba atsindira ibitego 6 mu mikino 18 hari mu mwaka wa 2003 kugeza 2006. Mu mwaka wa 2004 yaje kuba rero akinira kabisa ikipe ya Catalonia abakinira umukino umwe rero baza kuba nyine nta gitego abatsindira. Akina ikipe y'igihugu ya Espagne kuva 2006 kugeza 2018 yabakina imikino 131 aza kuba nyine abatsindira ibitego bigera kuri 13. Andreas Iniesta ku bijyanye n'ibikombe yagiye atwara mu maklabu atandukanye kabisa rero dore ko ari umugabo rero waje kuba nyine atwara byinshi bitandukanye kabisa rero bazagenda nyine bamwibukiraho. Andreas Iniesta ari igitego yatsinze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi icyo abatwara nyine n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Ni igitego batsindaga igihe igikombe cy'abiri muri Afurika y'Epfo batsindaga ikipe y'igihugu y'Ubuholandi kabisa igitego kimwe ku busa. Igitego kimwe rukumbi kiza kuba gitsindwa rero na Andre Iniesta kabisa rero agenda ayigaragaza. Ubwo rero mu bikombe yagiye atwara uyu mugabo rero Andre Iniesta kabisa rero akina ikipe ya FC Barcelona, dore ko rero baje kuba abatwarana shampiyona ya Espagne inshuro zigera kuri 9, baza gutwara UEFA Champions League, batwara ibikombe bya UEFA Champions League bigera kuri 4, batwara Club World Cup ibitego bigera na ibikombe bigera kuri 3. Mu kandi 2018 ubwo yafataga icyemezo nyine cyo kuba muri ekipe ya FC Barcelona, Andre Iniesta yagiye muri Wamaze Kuba nyine yo mu Buyapani aza kuba rero abafasha gutwara igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'igihugu. Ubwo kandi nyine muri 2023 ubwo Andreas Iniesta nyine yerekeza muri Emirates Cup yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu
yabakineye nyine imikino igera kuri 23 rero aza kuba abatsindiye ibitego 5 ndetse atanga n'umupira wavemo igitego ugera kuri umwe ku ikipe y'igihugu ya Espagne batwanye igikombe cy'isi cya 2010 rero Andreas Iniesta rero aza kuba nyine atsinda igitego cyaje kuba nyine kibahesha igikombe cy'isi ubwo cyabiraga muri Afrika y'Epfo mu mwaka 2010 batsinda kuri finale ikipe y'igihugu ya Abaholandi rero azana ko bafasha rero gutwara rero zigera kuri 2 hano rero mu gihugu cya Espagne. Bo rero umuvandimwe bita Andreas Iniesta ubwo yasozaga nyine cyangwa se ubwo yatangazaga ko nyine asezeye aganira n'itangazamakuru baramubaza ati se ugiye kuba wakwerekeza mu butoza, arababwira ati na rwose nta kibazo, ati ubu icyo ngiye gukurikizaho no kwerekeza rero muri gahunda yo kuba naba umutoza. Andreas Iniesta rero abajijwe bati se ubaye umutoza wazemera kuba watoza ikipe ya FC Barcelona, aravuga ati nizeye ko umutoza uhari Hans Flick azahamara igihe kirekire, ati kubera ko ikipe yamuhaye amasezerano meza kandi ari no kwitwara neza, ati nzakunda kugaruka muri FC Barcelona kubera impamvu yariyo yose yatuma ampagaruka. Ati iyo mbitekerejeho numva ngomba kongera gutanga umusanzu ukomeye muri FC Barcelona nk'uko nabikoze, ati ndi umukinnyi, ati gusa inshingano izo arizo zose zangarura, ati nazemera. Ati ukuri guhari ntabwo ndatangira amasomo yo gutoza gusa, ati nibyo ngiye kuba mpugiyemo muri iyi minsi rero kabisa. Ngibyo rero Andreas Iniesta kabisa yaje kuba nyine agenda atangaza avuga rero byinshi kabisa rero bitandukanye. Ubwo rero kandi nako uwo bita Lionel Messi yaje kuba rero atangaza byinshi bitandukanye kuri Andreas Iniesta, avuga ati Andreas Iniesta kabisa, ati umupira w'amaguru uzagukumbura, ati kubera byinshi rero wagiye ukora muri ruhago, ati wari umugabo mwiza, umugabo watanze byose yari afite umupira rero w'amaguru muri rusange. Ati ubwo rero icyo nakwifuriza ni ukukwifuriza ubuzima bushya rero ugiye kuba utsangiye, ati nkakwifuriza ishya n'ihirwe mu bindi rero ugiye kuba ugenda ukurikizaho muri rusange. Ubwo rero Andreas Iniesta kabisa ngira ngo twamwifuriza rero urugendo ruhire, ubuzima bushya atangiye akomeze kugenda nyine abwishimira kandi abutangire neza muri rusange. Alphonse Sport TV komeza ukore subscribe, ukore share ndetse na comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda abimera neza cyane muri rusange. Ciao ciao, nizere ko mukomeza kugira imagari.